أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته musidɓe julɓe ɓawa en yettude Allah subhanahu wa ta'ala du'ano nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallama haray ko honnum waweten andintide ɗo hande nde tawde noon hiɗen andi oɗo l'islam meɗen koye hoore tugale joyi woni ko mahi gotal petti si wi e majje tawi koye hoore teware accirɗa ngal wona angal hattande wona angal margol feere koye hoore teware déjà e nder tugale l'islamu ɗen haysi tawi woni a mara feere addugol ko tugalal islamu ngal landi kon kono haray hiɗa jaaɓi hiɗa gonɗini ko ngal gonga ayi tugale l'islamu ɗen ɗum noon ko ɗe jowi gotal si makki e majje haray a yirbini l'islamu o ayi ɗum noon hino tawa e darniye tugalal l'islam tugalal sakkitiye ngal hasjul baytullahil haram ko wiyete hajju kon hajjogol ka suudu Allah hormantendu ɗum noon eɗen andi fa nder ɗo ko ɗo hajju woni ko fewndi en tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓe Allah newnani yawgol waɗa hajjugol yo Allah lan ɗon waɗan ɓe hajju jaɓaɗo ɓe Allah subhanahu wa ta'ala newnanali hajjoyɓe kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala newnan ɓe ɓe waɗa ko wiyete hajju kom ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala ini oɗo neɗɗo si tawi woni o hajjoyi o hajji hajji makko ngun jaɓama Allah subhanahu wa ta'ala yaforaymo e bakkatu wona nder o laaɓa e bakkatu no ñande nene makko jibinnomo nde tawde noon Allah subhanahu wa ta'ala ko yaaguiɗo yurmede l'islamu ko diina newende l'islamu ko diina yurmede ko diina maslaha ko diina newende ça fait si a nani goɗɗo nena l'islamu mana ko diina violence komo neɗɗo mo anda l'islam ma ko wonɓe nodditade inna ko julɓe hara wona julɗo neɗɗo so tawni o woni julɗo ko julɗo newiɗo julɗo mo toñata julɗo waɗowo maslaha addinu an nasiha diina diisodiral l'islam kañum ala forcé l'islam ko maslaha en tant que on tigui julɗo wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wona nelaɗo wirno noon mi yamirama haɓugol ɓeɗo heferaɓe ha ɓe seedo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ay kono en tant que julɗo haray la ikraha fi din forcé ala ka dina si allahu lan ɗon andinima ko ya noddu diine ɓen e hoore maslaha ud'u ila sabili rabbika bil hikma wawmol izatil hasana noddu faade yimɓe ɓen e gandal e faamu neɗɗon o janggay ha o gayna o faama kadi ko o janggi kon so wawa noddude yimɓe ɓen e l'islamu ɓe nodda par ce que sa nodda yimɓe ɓen e l'islamu ko fakki anda hono noddirta a wata e noddirta ɓen ko forcé la forcé ala ka dina ko convaincre gol jile ɓen nelaɗo o convaincre jile ɓen o holla ko noon piiji ɗin fof noon e jeenayi sappo sa daroɗa yimɓe politicien ɓe ɓen hay waɗoɓe politique ɓen koyeɓe convaincre hay goɗɗo si tawni o falama naddema e association makko o falama naddema e groupe makko ko yo nodde o convaincre na bon ko ɗum ɗo ɗum ɗo sa naati ko ɗum ɗo woni ga ko ɗum ɗo ko wele wele ɗo woni ga sa naati ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo l'islam kadi ko noon ayi convaincre golon tigui so jaaɓi diina kan ko ɗo e ɗum ɗo moƴƴe ko nde ɗo moƴƴere Allah lan ɗo marani jaɓuɗo diina kan ko ɗum ɗo e ɗum ɗo woni ko alijanna julɗo ko ni ko ni ko ni ko ni ayi bon joni noon nde tawde diina ko diina maslaha nde tawde Allah subhanahu wa ta'ala ko ngo wi o inni liman istata ilayhi sabila hajju ngun ko farla ko wonande heɓuɗo feere hajjoygol heɓuɗo feere ko hajjiroya nde tawde noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ne tawde mum andi o okkali fof heɓugol feere no hajjiroya na fof heɓata feere hajjoygol bon nde tawde himo wiɗani jaawi e moƴƴere nden
no wirɗe noon si tawni julɗo on hajji makko ngon jaɓama Allah subhanahu wa taala yafata mo e bakkatu wona ñande nene makko jibinnomo jonnon si tawni hara ko heɓunoɗo feere hajjugol tun heɓoyta ɗum ɗo andi harayno no metti fi kono e yurmede Allah subhanahu wa taala nden o wi honnum o wi himo yaafo kadi bakkatuji ma hakkude wagutu e wagutu ay joni neɗɗo kadi holli fi kala si tawni o heɓali feere hajjegol kono si a tabiti e julde Allah subhanahu wa taala no wawma yaafade bakkatuji maɗi ay Allah subhanahu wa taala no yaafo bakkatu mo neɗɗo waɗi hakkude wagutu e wagutu ay si iwi ɗon kadi o wi himo yaafo bakkatu mo neɗɗo waɗi hakkude juma aljuma ha e aljuma ay bakkatuji ɗi goɗɗo waɗe nder yontere nden fof himo yaafo ila e juma ha e juma ay o wi déjà wo ɓe heɓali feere hajjegol ɓen kamɓe kadi ko aljuma jour aljuma woni hajji maɓɓe ngun yawmal qiyamati hajjiyankoɓe ɓen ka daroyi ɗon juulaynoɓe juma ɓen kañum kadi ko ɗon ɓe daroto e fof maɓɓe ko nokkure wotere ɓe daroyto ay ɗuuti ɗon kadi kanko Allah subhanahu wa taala wi hon nun himo yaafano bakkatu jeeya e makko ɓen ko ɓe waɗi hitande nden kon fof ila suumaye ha e suumaye andi ɗum ɗo fof holli diina ko diina yurmede ay Allah subhanahu wa taala ni ko yurmede makko nden adi newede makko nden ɓay tun himo andi wona fof heɓata feere hajjeygol e ɓooro e bakkatuji muɗum bon ɓe heɓata feere hajjoge ɓen kadi Allah subhanahu wa taala o newinireɓe ɗum ɗo yaafagol ɓe bakkatuji en gilande mo wagutu ha e wagutu o yaafo kadi bakkatuji ɗin yontere ha e yontere ko ɗum woni aljuma ha e aljuma ay himo yaafo kadi bakkatu mon tigi e nder hitande nden fof e nder lewru suumaye kono ɗum ɗo fof ko ɗum holli ko tewdara neɗɗon taw hino gonɗini Allah subhanahu wa taala hino jaaɓi Allah subhanahu wa taala wona yewtirɗe ñanden noon neɗɗon taw ko okkatama ko honum wallatama Allah subhanahu wa taala valida golle maɗen ko tawni hiɗa jaaɓi Allah ay hiɗa hooli Allah hiɗa jaaɓi Allah hiɗa jaaɓi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko noon woni jaɓugol Allah ko tabbitugol e hoore ko Allah subhanahu wa taala yiɗi yarli kon tabbita e hoore ɗum ɗon woɗɗito haɗoje makko ɗen ko woni woni yiɗugol nelaɗo Allah ko jokkugol yamiroje nelaɗo ɗen ko nelaɗo haɗi kon fof haɗitoɗa ay wa yarda lillahi julɗon o yiɗira hunde nden saabu Allah no yiɗi nde wa yabhadu lillahi tala kala ko añuɗa ko ɓay Allah e nelaɗo no añi ko saabu ɗum añirɗa ko ɗum ɗo woni ɗoftagol Allah ɗofto nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ay ɗum noon kanko Allah subhanahu wa taala inni on ɗum o wi alhajju ay ko wiyete hajju kon a charum ay ko lebbi maalumatin andaɗi mana ko ɗum woni mana donkin ay sabbordu donkin ay ɗen andi ko ɗiɗo ko ɗum ɗo ko ɗo hajju ngun woni ko préparete ay ko ndiɗo lewru ɗiɗo woni ko hajju on woni ko préparete joni noon neɗɗo ko ɗum o wi neɗɗo si tawi woni a préparanike hajju ngun ay fa man farada fi hinnal hajju kala tawɗo hi hajju ngun farlike ɗum kono ɗum faratama hajju a heɓiri feere ko hajjiroya o inni hon num o inni fala rafasa wala fusuga wala jidala fil hajji ay neɗɗo si ha a hewtoyi ko hajju ka hurum haray toon fala rafasa ko addi kon tan ko wiyete rendigu ala ka hajju ton kono ɗum fanda ɗon mana joni buynoɗo si Allah hokki ɗum feere kañum e sonna mum yadata hajju mana goɗɗo yahata ha hewtoya ka hurum ɗon fi mo wondi ton e sonna makko fi sonna ma no dagadi ma Allah subhanahu wa taala inni e sonna ma no dagadi ma sanga wonu faalaɗa sanga wonu faaliraɗa inna ɓayɗa e nder hajju ngun inna awa an e sonna ma on yiiday ka hajju ton o way ɗum ɗon ala ton ala ka hajju neɗɗo si o waɗi ɗum tun ara hajju makko ngun boni hajju ton neɗɗo yidata e sonna mum himo ka hajju mo horminani hajju ngun ay wala fusuga waɗugol naafiyagal ala ka nder hajju ton yawgol ton waɗidira yimɓe waɗa naafiyagal hakkude yeɓen ka hajju ton ɗum ala ka hajju ton saabu ɗum ɗon kadi mo waɗi ɗum haray hajju makko ngun boni ay déjà no woodi ko addi hajju ngun taw hono laɓɓingo e ɓernde makko nden saabu neɗɗo si tawni ɓernde nden laaɓaɗi haray kala hajju kara han hajju ngun sellirta ay heewi yawɓe hajju no ɓe wiiri noon jooma gande no wiiri noon heewi yawɓe hajju ha hewte ka suudu Allah hormartendu hara mo yawtali ko ɓaawa suudu mum no ɓuri ɓe diina sabu no wona hajjego ngol en tigui wala inen wo yaade makka sansata jikku hino huyɓinani noon jommum neɗɗo si yehi ha woni a hewtoyi ka suudu Allah hormartendu ko wiyete kaaba ka suudu Allah hormartendu makkatil mukarrama tawi ɗum sansali on tigui jikku hara no huyɓinani joom muɗum makka no hani sansude jikku makka hino hani sansude jikku ɗum noon wala fusuga poɗodiral ala toon wala jidala yeddodiral ala toon waɗugol naafiyagal araka nder hajju ton ay kala waɗuɗo ɗum ɗon haray hajji makko ngun boni ay
fala rafasa rendigo ala toon wala jidala wona yeɗodirgal wala fusuga waɗugol naafiyagal alaka nder hajju to mana neɗɗon koye jogo ɓernde laaɓude halas ayi neɗɗon déjà balade mo prépare ono hajjungu ngoy taw hara ko yo laɓɓinta ɓernde makko nde kala ko wiyete konnagu yagal e haasidi e gañanade yagal eyi ko taw ɓernde on tigui ndegui no laaɓi pos dewe ɗen ɗon jeenayi e sappo ko noon eyi neɗɗon si tawini taw o laɓɓinale ɓernde makko nden del makko ngal wawata sellude eyi dewal ngal wawata sellude sabuna ɓernde nde andanɗa hoore maɗa gañanede no e muɗum e Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓata ngal ɗon dewal eyi o jaɓata dewal ngal andanɗa hoore maɗa e neɗɗo on ɓernde makko nde laaɓa eyi ɓernde nde andanɗa hoore ma ɓernde joguinde konnagu yagal e haasidi yagal Allah subhanahu wa ta'ala kara han jaɓiranta nden ɓernde ɗon si nde waɗi dewal sabu ni Allah subhanahu wa ta'ala inni gañane nde konnagu yagal ɗum ɗon hino bonna golle goɗɗo wona andirɗa noon si tawi woni no yiite ngen sunnirta huɗo yorko noon eyi kono addi on tigui yaade makka taw ko yo on tigui laɓɓin ɓernde muɗum nden eyi yo on tigui laɓɓin ɓernde muɗum nden eyi ɗum noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ni mana alhajju ko wiyete hajju kon ashurun ko lebbi ma'lumatin andadi ayi faman farada kala on mo farla fihinna majja alhajju fala rafasa rendigo wala fisala wala jidala fil hajj ayi Allah subhanahu wa ta'ala wi honnu wa ma taf'alu ayi kala ko golluɗon wa ma taf'alu kala ko golluɗon min khairin immorde moƴƴere ya'lamuhu llahu kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray himo andi ɗum ɗon kanko Allah subhanahu wa ta'ala inni wa ma taf'alu kala wo ko golluɗon min khairin immorde moƴƴere ya'lamuhu llahu Allah subhanahu wa ta'ala hiray hino andi ɗum onni on num wata zawadu yooɓe fa inna khayra zadi attaqwa ayi andi ko ɗum en ɗo neɗɗo si tawi woni mana joni si ɗon yaade ka hajju ayi ko adi kon si tawi woni hiɗon yaade ka hajju kanko Allah subhanahu wa ta'ala o winni ko wiɗen kon laɓɓingo e ɓernde muɗum ɗen o inni yooɓe fa inna khayra zadi ko ɓuri moƴƴude e jaɓari attaqwa ko wiyete kulol Allah kon kulol Allah neɗɗo on si tawi woni yahani hajju ngun tawi woni ɓernde makko nde laaɓa hajju makko ngun sellata fa inna khayra zadi attaqwa Allah subhanahu wa ta'ala wiya nun o inni wattaquni hulelan ya ulil albabi onon yo jomiraɓe haqqillaji kono neɗɗo kay mum neɗɗo wonande jooma haqqil no hani hulude Allah pulle fuuta e hoore muɗum inni o womo hulali Allah o neɗɗo mo hulata Allah no ɓuuri Allah hulɓinade ayi kono neɗɗo wonande jooma haqqil hisuki ino hani jogade ko wiyete kulol Allah sabuna ko ɗum noon tun nafata kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon on ya ayyuhannasu eyi on wala tamutunna illa wa antum muslimuna on hey kono yimɓe wota on maaju dey hara on jogaki ko wiyete kulol Allah Allah subhanahu wa ta'ala ni wota on arlaka an julɗon wota sattana dey ha mayde nden wiyama tak tawa hara mara ko wiyete kulol Allah kon eyi sabuna si mayde nden tawdi on tigui angal kulol Allah harayno hulɓinani on tigui eyi haray hino hulɓinani on tigui ko ɗum woni mana wattaquni hulelan ya ulil albabi onon yo jomiraɓe haqqillaji eyi wattaquni hulelan ya ulil albabi onon yo jomiraɓe haqqillaji so a daari noon dewe ɗen jeenayi e sappo kulol Allah ngol ko ɗum ɗon atti neɗɗon ko si tawi woni mo jogui ko wiyete kulol Allah ngol si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala walida golle makko ɗen eyi wattaquni hulelan ya ulil albabi onon yo jomiraɓe haqqillaji Allah subhanahu wa ta'ala wi honnu noon o inni laysa eyi laysa fawaki alaykum e dow moɗon junahun bakkatu an tabtahu nde ɗaɓɓoton fadlam ɓural min rabbikum immorde ka joomi moɗon ayi min rabbikum immorde ka joomi moɗon fawaki e dow moɗon bakkatu nde ɗaɓɓoton ɓural immorde ka joomi moɗon honnu
si tawi woni Allah subahanahu wa taala no okkorma moyen ɗa mari capacité si tawi woni a waɗi hajju ngun ha a gayni ko wiyete hajju dewe ɗen kon a gayni bon on andi honnu yawgol arafa moƴƴi dalifa mina ay ko waytata saga ɗiɗo piiji wonan ɓe wiri noon hajju ngun ko arafa ay tawi en onti gayni dewe ɗen fof waɗi dewe ɗen fof haray Allah subahanahu wa taala inni bakkatu ala fawaki on nde ɗaɓɓoton ɓural immorde ka joom moɗon honno si tawni ɗa mari moyen ɗa mari capacité ɗa jogi haalis sodugol marchandise ma siɗa faala siɗa mari moyen siɗa faala a rewa e makka ɗon yaha états-unis de amérique walla siɗa faala a rewa ɗon yaha dubage ma siɗa faala a rewa ɗon yaha sini ɓawde gaynuɗa hajju ma soda marchandise arta bakkatu fawaki ma e fusi ayi innetake joni de ɓay hayray ko hajju yawɗa haray ɓawde gaynuɗa hajju ngun degantako makko sooda marchandise ɗa wawi sodde kala marchandise ko tawi no daggi artida e muɗum ko ɗum ɓuural immorde ka joomi moɗon ayi laysa la takki alay ko ngedde moɗon junahum bakkatu an tabtakude ɗaɓɓoton fadlan ɓuural min rabbikum immorde ka joomi moɗon fa isa afadaytum min arafatin si tawi woni on gayni immorde e arafa andi ko ɗum ɓeni hajju ngun ko arafa neɗɗo hay si tawi woni a waɗi dewe ɗen fof honnum joni exemple andi neɗɗo si tawi woni a immike ɗo si tawi woni on tigui immike ko adi toon taw si tawi woni on tigui départ joni siko wona ummorɗo wona laguine walla sénégal pays ji ɗin aduna Allah on fof si hewtama makka mo kala no mari place ko horminoto ɗon si naata makka horminanagol hajju ngum joni neɗɗo on andi si tawi woni a hewti ka neɗɗo on kaw sanjotoɗon on andi wonande gorko si tawi woni a hewti nokkure ko horminate ɗon on tigui ɓittay kala coñcol ño'angol on tigui ɓorto waɗa wanare nden haddare e wanare wonande gorko amma siko sonnaɓe nanda kamɓe ko jilbabuji mabɓe ɗin woni koɓe wattoto ayi gorko noon o itta kala coñcol ño'angol o ittay ko ɗon horminato on tigui horminanto hajju ngun bon donc kadi no waɗi condition ji ɗiɗi par ce que hino sella neɗɗon ko hawtidira horminanagol hajju kañum e umra ayi anniyano umra habbito hajju ina wawi sellude jonnon neɗɗon so hewti ɗon o anniyoto ɗon wayno Allah miɗo anniyani mana allahumma labbayka umran wa hajjatan Allah min horminanike ma waɗugol umra e hajju ay on tigui hormina ɗon ha gayna yaha waɗa umra on habbito hajju o on tigui ko hajju ngun tum woni horminanade on tigui saari ɗon ha gayni ɓortike coñciɗin ko horminato wayno allahumma labbayka hajjan on tigui hormino ha gayna après hande kadi noon naata e nder makka continue golle hajju ɗen ayi ka place ka horminateɗon neɗɗon si o feƴƴi ɗon mana o anniya ko wiyete anniyan kon fof hino andi siko wona sénégal ɗo yurɗa tawi place sénégal kaɓe horminatoto e ka guine horminatoto wona gotum siko yuruɓe europe ɓe wona gotum siko yuruɓe asie ɓe wona gotum mo kala no mari place ko horminato si naata makka ayi sa hewti noon place ko horminantoɗoɗa hajju ngun ɗon sellanta neɗɗon ko feƴƴa ɗon taɓande o horminanaki hajjon so naata makka ɗum haray so tawini exemple so tawini haray si a feƴƴi ɗon a yahi a waɗoy hajju ngun a horminaki haray hajju ngun ngu sellata ko waɗi innamal amalu binniya wa innama li kulli imrin ma nawa ayi no wawi so tawini suumaye hewti tun naata e horugol a fiɓali anniye a fiɓanali anniye e korka kan sellata innamal amalu binniya wa innama li kulli imrin ma nawa ayi joni noon neɗɗon so anniyani ke ɗon hajju ngun o itti kala coñcol ño'angol waɗi ke wanare nden o natani hajju ngun so ari ka kaaba ɗon andi ɗon kadi sellanta neɗɗo nde wara tun o naata ka suudu kaaba par ce que neɗɗo so yehi ha o hewtoye makka o wiyeyi ɗon cikki ka suudu kaaba o hewta tun o naata ka nder suudu kaaba o tarato suudu kaaba ndu laabe jeeɗiɗi ko ɗum waɗi hajju ko paykum moƴƴani wiyetake noon goy si mawɗo hajjoyi kadi haray bona kono si tawni feere heɓike ka on tigui mari doole ɗon ko fewde ɗon hajju ngol landi wallahi ko sabuna golle hajju wona sama kala ko umra wiyete no waɗi facile seeɗa par ce que umra no wawi waɗede ñande wotere tawa umra ara gayni mais hajju golle no toon de ayi suudu kaaba ɗum so on tigui hewti tarato ndu laabi jeeɗiɗi on tigui noon nataka suudu kaaba juula darɗe ɗiɗi ayi continue noon hannde kadi golle dewe hajjuɗe joni noon wona ɗin ɗon piiji fof hino wawi wadde retard waɗa yaaɗi après faami kono arafa ko obligatoire arafa neɗɗon ko ma o daroyo arafa si o daroyaki arafa haray hajju makko ngon sellali alhajju lalamaki alhajju arafa
non kanko Allah subhanahu wa ta'ala inni laysa fawaki alaykum e dow moɗon junahum bakkatu an tabtakunde ɗaɓɓoton fadlam ɓural min rabbikum immorde ka joom moɗon fa isa afdaytum so tawani on gayni min arafatin immorde arafa par ce que ñande daroya arafa o haray hajjulan ni hannde kadi si arafa iwama ko yawgol feroyo jamuraje ɗen hannde kadi haray hajjulan ni eyi Allah subhanahu wa ta'ala wi hon ɗum wayni fazkurullah jante inde Allah jante inde Allah fazkurullah jante inde Allah inda mas'ar al harami ka suudu Allah hormotendu makka so hewtiɗon jante ɗon inde Allah labbayka allahumma labbayka la sharika laka allahumma rabbayka la sharika walaka alhamdu ay jante inde Allah so hewti ka suudu Allah wowle ɗon inde Allah ay wazkuru jante inde Allah kama hadakum wona no o fewniri on noon ay won Allah subhanahu wa ta'ala okkiri on peewal on andiri on ko moƴƴiri no wonɗiri noon so hewti ka suudu Allah hamata jante inde Allah hattirde e jantagol wa in kuntum on laatundoke min qablihi ko adi Allah subhanahu wa ta'ala fewnude on nemina on nema l'islam lamina dalin hari kon jaaɓe majjuɓe andite fewndu ko on andano hay hunde fewndu ka fama l'islam a sellina hay fatiya joni noon Allah subhanahu wa ta'ala faminima dina ha a heeɓi yaqini yaggol hajjiya ka suudu Allah hormortendu ɓaya anda si Allah subhanahu wa ta'ala newnanma hajjegol sa hewti ɗon janto inde Allah eyi insinano Allah subhanahu wa ta'ala kama hadakum wonano o fewniri on noon noon eyi no wir noon ahsin kama ahsanallahu ilayka Allah nemaji ɗin e ɗuɗude nemaji ɗin e moƴƴude Allah subhanahu wa ta'ala ni kala neminaɗo ko wiyete nema l'islam kon haray Allah subhanahu wa ta'ala okkimo ay kono si Allah subhanahu wa ta'ala neminima nema l'islamu ha newnanima hajjegol ka suudu Allah hormartendu haray o inni sa hewti ɗon janto inde Allah subhanahu wa ta'ala hattirde e jantagol jante inde Allah subhanahu wa ta'ala ka suudu Allah hormartedo hattirde e jantagol kama hadakum wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fewniri on noon ko waɗi wa in kuntum on laatnoke min qablihi ko adi ɗum lamina dalina hari kon jaaɓe majjuɓe hari kon jaaɓe majjuɓe si Allah subhanahu wa ta'ala noon itti e yurmede makko nden o neminima nema l'islamu kono yettu Allah subhanahu wa ta'ala anda wona doole ma ko yurmede Allah subhanahu wa ta'ala wona wiiri noon wa man yuridullah khayran yufaqihu fi ddini kala mo Allah subhanahu wa ta'ala falana moƴƴere ko dina l'islam kam woni ko famintamo summa afidu on say wangoyo ɗon min haysu afadu nas nokku ka yimɓe ɓen wangoytoɗon ay ka suudu kaaba ɗo ko fanda ɗo ko wonɗo makka joni fi an ko makka ɗon wonuɗa ko ɗon woni leydi ma ndin ko ɗon jibinaɗa ko awa ahalu makka ko a yimɓe makka ɓen jiyaɗa a wiyata joni an a yahata ka suudu kaaba ka hurum a wangoyta ko ɗon sellata ɗum hina waɗa ka neɗɗo innata ɗo joni mi juulay ka suudu an la neɗɗo daganta ko neɗɗo ka o juula ka suudu makko sinara ko gantu o mari hara juulirde ndenno ɗon nelaɗo ɓe makino ɓe inni tawi yimɓe ɓe nanay noddinande ɓe yaha ɓe juuloya ɓe juula ka cuuɗi e ɓeyake ɗon juulirde nden nelaɗo maki ɓe inni ɓe inni mi himmirino nde mi darnata julde nden ha mi gayna nde julde nden darnata ha gayna mi hikkina goɗɗo yeeso ɓe yimɓe juuloɓe ka cuuɗi maɓɓe mi yaha mi sunna mi jawna cuuɗi maɓɓe ɗin mi jawna cuuɗi ɗin e hoore maɓɓe joni yaɗo joni goɗɗo ara mo darni ɗo joni galle makko ɗen e juulirde nden hino hiɓɓodiri o sikka ɓay haray joni ɓay haray mo jenti ko imamu juulata kon mo wawi wonde ka suudu makko o juula sellata nelaɗo maki sellanta kawtal juulirde nde o juula ka suudu makko juulirde nden no ɗon sa baɓɓe landi kon boni kawtal juulirde nden nelaɗo maki daro sa sengo ɗibula funnangue sa konti ɗon cuuɗi capannayyi ɓen ɗon fof kawtal juulirde nden funnangue ko juuɗi capannayyi nano e ñaamo kala cuuɗi capannayyi ɓen ɗon fof kawtal juulirde nde ayi ɓen ɗon fof maɓɓe koɓe kawtal juulirde nden oɗo Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallama o inni ɓeɗo fof maɓɓe koɓe kawtal nde ɗo juulirde ayi o inni on
nelaɗo maaki mi himmirino ay mi himmirino nde mi yahata mi sunna mana ɓeɗo mi jawna cuuɗi ɗin e hoore maɓɓe mi jawna cuuɗi ɗin e hoore maɓɓe ko ɗum waɗi so inni sellanta julɗo on nde o juula ka juulirde mana nde o juula ka suudu makko hara juulirde ndenno ɗon sellantamo few sellata ayi ko ɗum waɗi so inni mana fazkurullaha ay jante inde Allah wa in kuntum on laatnoke min qablihi ko adimo lamina dalina kon jeyaɓe e yimɓe majjuɓe jante inde Allah subhanahu wa ta'ala wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fewniri on noon wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fewniri on noon fa iza afdaytum si tawi woni on gayni min arafatin immorde arafa ay jante inde Allah wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fewniri on noon wa in kuntum on laatnoke min qablihi ka adimo lamina dalina kon jeyaɓe yimɓe majjuɓe o inni on num mana neɗɗo on si tawi woni si wi ko makka jeyaɗa ɗon sellantama ka inna a wawa juulude ka juulirde makka ɗon ay mana a wawa arde wangoɗa ka falaɗa hara wona ka suudu Allah hormortedu ka suudu Allah ɗon ka ƴuɓe ka woɗɗitiɓen ko yehi hajjoy wangoyi ɗon an kadi ko ɗon yata wangoɗa ay ko ɗon yata wangoɗa ka suudu Kaaba ay wona woniri noon neɗɗo fof neɗɗo sellantama ko andanɗa hoore makka o yaha o juula ka suudu makko o mara ganti hara juulirde nden hino ɗon ay nelaɗo ɓe tari ɗum ɗon ha ɓe kambani ɓen no ɓeyni hananiɗo ɗon ka mi dara nde ɗo mi darna julde nde mi yaha mi jawnoya ɓe wonɓe juulude ka cuuɗi maɓɓe hara juulirde nden hino ɗon ay ko ɗum so inni ɗo haray mana o inni e summa a fiidu on say wangoyo ɗon min haysu afadu nasu nokku ka yimɓe ɓe wangoyto ɗon ga suudu Allah hormantendu on noon ɓe makka e arɓe tawaɓe on fof moɗon ko ɗon wangoyto ɗon ayi o inni wastahfirullah jante inde Allah wallahu ne kanko Allah hafurum ko haforo bakkatu rahimun ko yurmeteɗo jante inde Allah kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko haforo bakkatuji ko yurmeteɗo jeeya e makko ɓen ay fa iza afdaytum so on gayni manasikum de moɗon ɗen fazkurullaha jante inde Allah ka zicre abaakum wona jantortoɗon inde babira e moɗon ɗen noon ay mana neɗɗo si tawi woni a yeehi ha iwi kadi makka si yahi ha iwi kadi makka kuya neɗɗo kuya woni jantortoɗo inde Allah bon jantagol inde Allah nden innaka ko makka tum nelaɗo maki jiyaɗo ɗengal mangal yo hekkiɗiri jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala kono si tawi woni ha on yi makka kadi on arti jante inde Allah wonano jantorton inde babira e moɗen ɗon ay aw asad zikra ma déjà har ko jantortoɗon inde babira e moɗon ɗen kon to jantortoɗon inde Allah kon ɓuuri ko jantortoɗon ha inde baba moɗon kon wona andirɗen noon neɗɗo e ala kulli haalin ka wonɗa ɗa waɗandi haray hakkille ma no e maw e maɓe eɗa miijo fi maw e maɓe ay kono Allah subahana taala ne janto inde makko nde wonano jantortoɗa inde babira e maɗen noon aw asad zikra ma déjà har ko jantortoɗa inde Allah kon a jantata ko ɗum hay inde maw e maɓe ay o inni noon faminan nas ne jiha e yimɓe ɓen man yaqulu ɓen ɓe no wiya rabbana joomi amen atina okku men fu duniya ka aduna wa ma lahum alanaɓe fil akhirata ka lakara men halaki immorde e gueɓal no woodi yahoɓe ha hewti a makka ɓeyna Allah menen ko addi men ɗo ko aduna men faala okku men aduna reko makka ɗo on ndi gawari makka ɗo ko taragol ko fi aduna ko ɗum ko mbuuɗi jawle galleji koye tata siga ɗin ɗon piiji sinnama aduna no fana bon mata o duniya no woodi immotoɓe ya ha makka hara ko fi aduna ɓe woni e torade ɓe heɓay koye Allah subahana taala jonna ɓe aduna o eyi sabu no annabi Ibrahima toraninnoke makka kala ko yewɗa ɗon toriɗa tun Allah subahana taala o jaabinayi eyi kono Allah subahana taala inni mi yeehi ha makka ɗon toriki aduna a heɓay goy kono wi honnu wa ma lahum haray alanaɓe fil akhirati ka lakara min halaqin gueɓal eyi so a yeehi ha makka
a toriki aduna a heɓay aduna o on Allah subhanahu wa taala lakara ara ya mara toon hay hunde o inni wa minhum ne jiya kadi e maɓɓe man yaquli ɓen ɓe no wiya rabbana jema men atina okku men fi duniya ka aduna hasanata moƴƴere wa fil akhirati ka lakara okka men hasanata moƴƴere Allah subhanahu wa taala inni wolaka ɓeɗo lahum ina wodane ɓe nasibum geɓal min makka sabu e konko ɓe faggiti ayi sa yahi makka ko ya toro moƴƴere aduna toroɗa moƴƴere lakara kono yawgol ha makka tara ko fi aduna tun toroto non ko ella molanaɗo on andi Allah subhanahu wa taala hay ndade hay sina makka goɗɗo so tawni a waɗi moƴƴere kala moƴƴere ko waɗuɗa sa itti sadaka ɗa duwa torade goɗɗo ittata sadaka ko fiyon ɗum ko ɗaɓɓugol moƴƴere ka Allah subhanahu wa taala ko neɗɗo waɗirta dewal ko ɗaɓɓugol moƴƴere joni noon siɗa torade Allah ande gana yo toro fi aduna tun par ce que aduna o lanne ita woni a torike fi aduna tun jonno ñande noon hukkituɗa accuɗa o aduna ɗo ɓay aduna o lanne lakara on to noon ka lannoyta toon ka fi mum gasoyta toon noon tawi woni toon a addunal toon hay hunde a toranoke fi toon hay hunde ay no hawni ha ko ɗum waɗi yurmede Allah subhanahu wa taala nden ɓay himo andi woɓɓe jiyaɓe ɓen kay mum ko ɓuuri hittinde ko fi aduna neɗɗo hino wawi wadde ɗo joni duwa o toroɗo yo Allah okkor mo ɗo hunde Allah subhanahu wa taala salomo jabinande hunde nden o sikka Allah ko sama kala Allah ko mana ma o sikka konko woni duwade ɗon konko sama kala ko seytane ko mana ko Allah jaɓali o waye par ce que Allah subhanahu wa taala imo andi so jonninoma konko tourneɗa aduna ɗo ko ga heeɓi ka aduna ɗo fi mum gasi ɗo bon tawi ka lakara to a heɓali hay hunde haray marsali nde tawde noon haray mo yiɗanma moƴƴere nden lakara ko toriɗa aduna kon o remplace nama ka lakara to nde tawde neɗɗo on kañum anda ko moƴƴani ɗum kon kañum koko reeni yeeso mum ɗo kon tum ayi ko ɗum no wadduno no wodduno e sahabaɓe goo moƴƴuɓe kamɓe so ɓe torinoke duwa ha ɓe gayni ɓe inna Allah ndaaru kala ko ɓuuri moƴƴude an waɗanan ɗum ala ɗa wawi torade ɗo joni moƴƴere aduna ɗo Allah subhanahu wa taala ndar so tawni o jonnima moƴƴere nden ɗo nde moƴƴantama ma si tawni a heeɓi nde aduna ɗo a utilise nde aduna ɗo fi mayre lanni aduna ɗo lanni ana ɓortande lakara o wiya nan ɓay hum fandanema moƴƴere o maranama ɗum yawmal qiyama hewtoya noon yawmal qiyama o yaltinama ɗum o hollama o wiya ɗum ɗo neɗɗo jiyaɗon o ngalɗa o wiya ɗum ɗo noon Allah ko min golli ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala ko hunde nde torinoɗa yaadu leyɗe porte ko torinoɗa kon ton mi jabiranalima ko ɗum ni ko nden moƴƴere don ko ndenni ɓiɗɗo ko torinoɗa kon mi jabiranalima ko ɗum ni ko ɗum mi maranma ha ka lakara ga hino ɗo moƴƴere nden ay galleji e otoje ko torinoɗa lakara ko mi jabiranalima hino ɗum ni ko ɗum marane mi tawno somi jennima ka na toon haare moƴƴanama mi tawi marane ka lakara ga ka fimo gasata ga ay jiyaɗon o ngalɗa ay ko ɗum joma ganden ɓenni wo duwa yanata e leydi sa tori ko tun ay yaali ɗo ya andu haray no mari to ka bonata to haray neɗɗon ko yo watta jiila haray no mari toon ayi ko ɗum waɗi neɗɗon haray nayo inno haray duwaji ɗin ala jabade o inni ɓen ɗon hino wodani ɓe geɓal immorde ka joomi maɓɓe ay wonande konko ɓe faggiti mimma kasabu e konko ɓe faggiti wallahu no kanko Allah sari ol hisabi ko yawɗo hasbore waskurullaha jante inde Allah fi ayyamin e ñalɗi ma a duudatin kontaɗi faman ta'ajjala kala on noon ommo tinni fi yawmayni e nder balɗe ɗiɗi fala isma ala yara bakkatu fofaki mo ko ɗum woni honnum bogagol kaaƴe jamraje ɗen nde tawde arafa on mana hajju ngun gasi arafa on mi tawni neɗɗo o yewi andi koye nder balɗe tati bugete ñande ɓe neɗɗo on ara o bugo jeeɗiɗi nde ñande ka ara o bugo jeeɗiɗi si a waɗi e nder balɗe ɗiɗi ɓe inni haray ella ala mi tawni noon kadi neɗɗo on o waɗi kadi e nder balɗe tati ɗum ɗon fara e bakkatu fofakimo l' essentiel ɗon condition hara ko yo timmin tun kaaƴe duwaɗe bugade ɗen kaaƴe duwaɗe bugade ɗen si tawi noon tigi timmini haray condition on gasi ko ɗum waɗi so inni wa man ta'azzala kala on mo nenni wa man ta'akkara kala on mo nenni fala asama ala re bakkatu fofaki mum liman ittaga wonande huluɗo Allah condition on neɗɗon ko yo jogo tun kulol Allah condition on ko kulol Allah ngol neɗɗon si tawi no jokki kulol Allah haray ko ɗum ɗon woni condition on
fala isma ala haray bakkata fawakimo wa man ittaqa wonande huluɗo Allah wattaqulla hule Allah ay wa alamu andon annakum no onon ilayhi ka makko kanko Allah tuhsaruna woni ko moɓoyte ɗon ay hule Allah andon ka Allah subhanahu wa ta'ala en fof meɗen e moɓoyte yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ay o inni on nun wa minan nasi ne jiha yimɓe ɓen man yu'jibuka on mono hawnire ay on mono hawnire qawluhu konngol muɗum ngol fil hayati dunia e fiiɗan ɗo gurdan aduna wa yashhadu llah mo seedina Allah ala ma fi qalbi konko woni ka ɓernde makko wa huwa no oɗo aladdul hisami ko oɗo ɓuri sattude weñje oɗo ɓuri sattude yeddodira no woniri noon andanɗa ma no woodi ɓe andanɗa hoorema kamɓe fiyake maɓɓe on fof ko fi aduna gandal maɓɓe ngal fof ko fi aduna hay e hunde ɓe ƴellitaki gandal maɓɓe ngal sina fi aduna Allah subahanahu wa taala inni ɓeɗo noon ko ɓe ɓuri sattude weñje ɓe ɓuri sattude yeddodiral ɓe ko neɓuɗa yewtude ɓe fi dina al islam ko neɓuɗa yewtude ɓe fi Allah subahanahu wa taala on famodirta par ce que on noon Allah subahanahu wa taala en noon khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawa Allah subhanahu wa taala o fermi ɓerɗe maɓɓe ɗen o fermi noppi maɓɓe ɗin o fermi guite maɓɓe ɗen e yiwgol gonga ɓe yiyata gonga mokko ayi abadan ɓe yiyata gonga kono ɓeɗo ko neɓuɗaɓe wolande gonga wa huwa aladde par ce que ko ɗum ɓerde maɓɓe ɗen ko fi aduna on tum woni ko ɓe reeni wa huwa aladdul hisam wa iza tawalla si ɓe hucciti sa'a haare ɓe yaha fil ardi ka leydi li yufsidu fiha hiɓe bonna ɓe bonna ka leydi li yufsidu fiha hiɓe bonna leydi ndi andi ko ɗum Allah joni hande ka aduna on fewndi ɗo hande moften nelaɗo Muhammadu sallallah sallam no fewdori ɗo ni si tawno hara annabaɓe lannano harayno Allah subahanahu wa taala cippinino annabajo sabuna hiɗon andi distance annabaɓe ko distance ko woni hakkude maɓɓe kon ko si oɗo annabajo nelama o yahi ha mana tan ko Allah subahanahu wa taala happanimo ko lanni hakkude ɗon yo neloy annabajo kadi a taway hande kadi ɗon boneji boyi woni ɗon ko si yehi ha boneji ɗi nduɗi noon Allah subahanahu wa taala nela kadi annabajo ko andi tinda yimɓe ɓen kadi ko ɗum Allah so inni fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminina ay sabuna hande ko aduna on fewndi ɗo ha ina hulɓini ko mawɓe men makayno kon akhiru zaman ko ɓe wayno kon hande ko wiyete hande kadi ko ɗaɓɓuno wuurira hay goto ala wiyete ɗaɓɓuno mayira kala kono wuurira tun ɗaɓɓuno mayira a nanata goɗɗo no walla ɗum ko ɗaɓɓuno wuurira ay nelaɗo ɗon makanoma ɓeyni jamanuji ɗi fof ko mbo ɓuuri moƴƴude ɓeyni ko ɓeyni ko qarni jamanu am min nelaɗo wuurduɓe yam ɓen ko ɓen ɓuuri moƴƴude ay ɓeyni hombo ɓeyni summa yaluni hoyde hikkitiɓe ɗon ɓe kadi hombo ni sahaba ɓen ɓeyni homɓe kadi ɓeyni summa yaluni ɓen heedi ɓe ɗon kadi kombeni ko tabi'ina ay ila kam nelaɗo feƴƴuno sahaba ɓen feƴƴi tabi'ina feƴƴi he tawi hande kadi ko tabi'ina ko ɗon hande kadi dina ka ñagasi hande kadi tawi bon tawi hande kadi dina kan ka change hande kadi mo kala waɗay ko faala wala ko faala acca ko faala eyo fewno laala Muhammad sallallah sallam a julɗo a so tawide koko faalaɗa waɗata a hattana ɗum haɗaka a waɗay ko dina ka yamiri kon eyo fewde Seydina Oumar o hattanaka ɗum nde nelaɗo feƴƴinno ha gayni wodno bandiji go immiɗi ni ɓeni dina lanni nelaɗo may hande kadi ko no lanni dina lanni Seydina Oumar o ƴetti kafa o inni hey o inni ko nelaɗo maayi dina kan no heddiɗo dina kan ko heddoto ko ha ñande ay o inni kala waɗɗo murtarde mi tetta dande on tigui nde ay bon sahabaɓe dari ɓe windi nde ɗo deftere tawde hari nelaɗo Muhammadu sallallah alih w sallam o accano Qur'ana o windede ay ɓe yahi jihadi sahabaɓe hunjiɓe Qur'ana buy wara ay
heddiɓe ɓe jooɗi ɓeyni winden o ɗo qur'ana nde tawde noon fewde nelaɗo kamɓe kala sahabaɓe kamɓe kala koɓe janngono koɓe hunde wonaka koye maɓɓe ko ɗum waɗi gandal ko hunjangal ngal eyi gandal ko hunjangal ɓay ɓe laari ɓe tawi hannde kadi jooma gande ɓuy e maayi woɓɓe warama hannde kadi non ɓe jooɗi ɓe windi oɗo qur'ana e si o qur'ana jooɗano ka winda mi sikkano enen jamanu hannde en wawano janngude qur'ana ay hannde joɗoto janngira qur'ana no faliraɗa si tawno hara koko hunjano kon tun harane no metti fi ayi bon ko ɗum waɗi eɗo neɗɗo on a wawata innude mana a julɗo a wawata innude mana kono faliraɗa no rewirta Allah ɗum waɗi hande ko adna on fewndiɗo si tawno hara annabajo hayno hewtino ko Allah subahana taala nela annabajo saabu hande ko adna on ko fewndiɗo o himo safe hino waɗi compliqué a sanidirta julɗo e kefere no hulɓini ha nela no manque man tasabbabe ga min fof wa minhum kala nanditinɗo yimɓe koye maɓɓe o jiyoyte julɗo no hulɓinani nin julɗo jaaɗo e mofte nelaɗo mouhammadou sallallah alih w sallam Allah subahana taala inni hay goto natoyta aljanna sina tawi mouhammadou naati mofte hay goto natoyta aljanna sina tawi mofte nelaɗo ɗen naati a jeyaaɗo e mofte nelaɗo mouhammadou sallah alih w sallam si daroyama yawmal qiyamata ñande janggo nelaɗo noddo e mofte mum ɓe wiiji are ga a fokkiti jokkugol nelaɗo tawi koye malayka tappo on tigui luubomo nelaɗo lando ko fi honnum malayka ɓe inna ɓe changine ɓe tawaka e mofte maɗen ɓe changine harene hulɓinani joom muɗum wata heere hulɓinani joom muɗum neɗɗo le en tant que julɗo si tawi woni a jokkali nelaɗo amadou sallah alih w sallam tun ko jeeyaɗa e mofte nelaɗo amadou sallah sallam ko ɗum nafoytama yawmal qiyama ɗum nafoytama man amila amilan laysa fi amruna fo waraddum kala golluɗo gollal tawi na ko nelaɗo golli kon o tawoytake o jokkoyta nelaɗo amadou sallallah alih w sallam nelaɗo tefanoyta on tigui sa nani nelaɗo tefanoyte ko si tawi woni hiɗa golliri ko nelaɗo tefiroyoyte sina ɗum selloyta wawata huwoyade eyi wo huwa no kanko li yufsidu fiha himo bonna kaleyde o yuhlikul harsi himo bonna remuruji wannasili e geygol ayi himo bonna ɓiɓɓe joni exemple no wodiriji hino wodi ɗo pijji ɗanɗa ɗorema hande condition ji joni hande no wodi wonɓe arde ka réseau sociaux ɗo wowla piiji ɗi andanɗa hoore moɗo wona paykoy koye andanɗa hoorema koye famali dina l'islam wona paykoy koye hakkille mum fendaki si ɓe yii ɗin ɗon piiji ɓe sikkay ɗin ko dagiɗi hino tawa e majji wona wonɓe wadde théâtre neɗɗo so tawi woni o woni waɗowo théâtre neɗɗo hayso woni centre musicien hino duwa wonde mana ko yimata ko nana neɗɗo so tawi woni yimowo gimi makko ɗo hino duwa wonde exemple way hala si tawi woni ko a yimowo so goɗɗo heeɗi ke gimi ma ɗin hara o ƴetta e leeson hara wona yimugol gimi ɗi andanɗarama ko bonnay ɗi yakka ma exemple waɗa image hara image ma hara noon ko a julɗo dey ko a julɗo a yimi gimol goɗɗo mokko ba wawata joɗade heɗoda gimol magol e ɓiɗɗo mum wawata heɗode gimol magol ajana la istira e mum ajana la e baba mum bon a julɗo a dowa dartude hoorema ɗum ɗon hana par ce que ɗum ɗon ko yakku bonnugol société on non ayi ko ɗum waɗata way haalikol harsi e bonnugol jeygol ka neɗɗo waɗɗowo théâtre hiɗa yaltina image ji ɗi andanɗa hoore maɗa julɗo sustotaɗi darude mais jeunesse on fawi ɓe andanɗa hoore maɗa sendinirali ko boni ko moƴƴi kamɓe si ɓe yii ɗum ɗon ɓe sikkay ɗum koko moƴƴi noon ɓe jangga ɗum ɓe fama ɗum ɓe wiyata ɗum ɓe waɗa ka koye maɓɓe ɓen janggo hay fo lanɗaɓe ko nafataɓe kon kamɓe ɓay ɗum ko ɗum ɗon aditi ka hoore maɓɓe kamɓe hande ko ɗum ɗon ɓene ƴettude bon hande image ji jel woni e bonnude ɗo société woni e bonnude fayɓe meɗen hay jon galle jon hay ƴettuɗa disposition newɗa ɓiɗɗo ma on ka nder suudu ko fami ko ha o yalta ka yaasi ko newɗama kon foof yaasi on bonnay par ce que ko woni yiwde ka yaasi kon e ko woni ko yiwde ka nder suudu kon wona gotum ayi bon kono wonɓe acteur en wona zoɓe théâtre waɗo e musicien en tant que julɓe hiɓe duwa yimude gimi ɗi andaɗama ko nafayɗi hara wona gimi yakkayɗe société on ayi na ɗum harani hulɓinani joom muɗum ay so yeeyi o yufsidimo bonna fiha rede waɗnasele gel ngol walla hono kanko Allah la yufsidul fasada o yiɗa noon neɗɗo bonnowo Allah yiɗa neɗɗo bonnowo neɗɗo ko yimɗo moƴƴinowo ko ɗum Allah subhanahu wa taala yiɗi ay neɗɗo on kalke so ka wonde koye neɗɗon koye woni neɗɗo moƴƴinowo ay bon
na gimi ɗin fof harmi hay so tawni musique no harmi kono neɗɗon ko jimata kon yo jimu kontanɗo adama ara julɗo wawa heɗade hara hersa ay wona noon kadi wonade ɓe théâtre ɓen ɗum noon kala ko hawri ga sawaba haray e ko immorde Allah subhanahu wa taala kala ko hawri ga e faljere haray ko immorde seytane wama uridu illa al islah haray ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV addanen ɗo inchallahu rabbi haray on tigui no yafini en tori Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala yurminiren saabu yeñangol en arsike wala dande en Allah e wawata danda en kata e kasara danda en saabu gaño danda en bone iblisa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم يا رزاق الله اللطيف يرزق من يشاء من عباده والقوي العزيز إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللهم ارزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ازواجه وذريته انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ازواجه وذريته انك حميد مجيد اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.